The power of one. The power of one. Ole marus anga. Ole abema. Abema tas. O se tali tonu ilo kalpana kona ma la foi au nanga ile tua. Ele fito tonu mi se na o se kalesi se tasi il mela. Ole tele o kalesia. E maua lapa le whawhitau ki lea o te baibaia. So se kalesia la. Pe aso fitu, pe aso fitu. E maua lapa ia le whawhitau ki lea. Mautu manako ina ia toe tā maua i whinangalo o le tātou kalesia. Le tā ua o le melea o le tasi ma le ngalu e whatasi. The power of one. Mai eino le marus aba, e mawhai ei o na ngati numba ia le tātou sabalinga ma le tātou ngalu wema. Pe a whai tātou tea. Ngalu rue whatasi. Ole, tofi au maia ia le tala lea ma le sa ilinga scientist le manu lea o le pi. E lope na whamtalai tu mua tātou kalesia. Pe mai e whamtalanga o le seti lea o le pi. E na o le whai le lima masina e le umi e whai o na ola ai. Whai le lima masina. O lona winga, e tusa ma le se nau lua su ma le lua ma le se nau lima su ma le lua asu. E ma whai o na ola ai da. Ola ai le pi. Ai le o langa ato o le pi lea. E na o le afa o le sipuni lea. Sipuni lea e tau sami lea. E na o le afa o le sipuni lea e ma whai o na ia. E ma whai o na ia maua ma ia le hani. I le whai le lima masina. E ngā le afa sipuni lea e ma whai o produce ai le hani e le pi e tasi. A wha mai o whamtara. E mana o mia e le pi e tasi. O na produce inga i le 0.01 ounces. Tasi le pi. E ta tau na ia whaia pe na te ngau sia whaia i le hani lea e tusau na mawhawha male. O tasi male, o tasi. O na whamai o whamtara. To gather 1 pound of the chemicals they need 560 beads. I le tasi le paua. E mana o mea i pi se lima se lau homo se pū. La tote au. La tote. Ko le ki inga maria i le chemicals lea. Ai i le paua lea e tasi. Fa mai e le whamtalanga. E mana o mea pi ina ia la tau ngā lue wha tasi. Lea ka a alu mo e pi e tasi. E uma i fole le masina atoa. I le wha masina ma le lima le ola. E ngā le afa spungi anu mea na ke mua. Ai a lima se lau momo skumpi. E maua le paunga tasi. E wha mai o le whamtara. E mana o mia ina ia la tau fele lege tusa ma le lima skuru ma le lima afe maipa. Verda fatu sa ina 2.2 around the earth. O le mamau le na. E alu anga iai le sa i linga a pine. Tutu sila fila. E le whengo fia. Ai ia no whai o le tato o mai ai se ata mai le nā tūma. E tau whaata mai ai le tato ngā luenga le whai. Now imagine this. E leo tato o le pi e sa. Leo tato o le pi. O i tato o takata ola. Na tu wina wha toa ai le tua le mako whau. Ma le mana malama.
i le awala e ngalue ai le ngalue male tua. Ai mawhai I seti ia, o na whaai koa mai se te au mo I tātou profesini. O le ane mea mana o mia pi, po mua. For every be to what? Together. To come together. E mana o mia, e pi po lango mele umane, ina ia ngālu lue whatasia, ia pi uma. For every be to work together. E le ngata e o mai whatasi, a ia. Ngālu lue whatasi. E le ngata ka o le sawana. O le nofo lea matamata e ngālu e speak e ai. E o mai whatasi, o na ngālu lue whatasi no lea. E le ngata lewe mea, lato te watu mo lato wao whatasi. Lato te sa ili whatasi. They search together. They feel pain together. Lato te langona inga le tima. O ina to te vai, o le ngālu e mai. E tau ape whatasi lea. Le vema. Ko se fiena tu o mena lambe. Aona e te pe ina lambe le tas. E le tasi lambe le so tu. E o mai atoa. E ngālu lue whatasi mai tu se fiena le kalesia. O le ata le te tau ona iai le tato ngālu. O le ata le te tau ona o na ngālu lue mai iai le tato kalesia. O le ata le te tau ona tu lai mai iai tato tue ina. Le amo tātou o le whāu runga o le ngāluenga a le tua. Dok se fia whārpenga tue ina tonu tuspoi. Tusa le mara whiwhia. Nei ma se pa. Tusa le le. E mana o mi aina tātou o tue ina. Le amo o logo bāpa ai uma iai lea. Le kare sia. They all look up on you. E tataula o na ilo atu e le kare sia. Le unity. Iwhia. I toi ina. Pamtaranga tusu e feso o muta kue whaa. Kaya pwetol fa marilima. Make every effort to keep yourself united in the what? In the spirit. Ia ta mawhai o tomo na ta opi o loto matasi, ila le nganga, ile noa tanga o le file mu. E leo whai mai, e ka mawhai inga ia ina ia, unite pa kasi ta kauseisi la mea, no. Unity in spirit, in le nganga. E mana o mia o na iai le nganga tasi, e mawhai o na tau whai, pe fusia umai, le kalisia. Amen. Le ngata lea pe mai, binding yourself together with peace. For there is one body, one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. E tasi le tino, e tasi le nganga. Lewa, bala awina ai o tau i le whawe moe e tasi, ua bala awina ai o tau. E tasi le tua, e tasi le patua tuanga, e tasi le papitisoma. O tatou umala, kasi an bala awu tatou. Na bala awu tatou, tatou te auna I le tua. Na bala awu tatou, ina ia mawhai o na taita I mai, se ananga I malo le tua. Amen. Amen. Walau jalan tu siane, suma tolu to suma lima. O le mea lea e no ai o takata o malava o oa. O so tau. Pe a whai o tau, pe a whani. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. E te le tawalu e tau tā lai le lalolangi I po takata u malava a vea e sere olo le makumaruenga I maupopu. No. They will see it for themselves. La ko ke loa ba pa fia la ko loa. Menum talanga Yesu. E loa ina ua. Fea lo fana. E loa ina ua loa le isi I le tasi. Wale mepi to sini le ona na bia ko tatou. Tatou te au nai I le tua. Ko mai ko talanga ale Elders Digest. Ke feita fa tasi me tatou. Ja, bom, feita mai da tana fa. Feita. In His infinite mercy, God uses men and women in order to place them Kata mai da. It is infinite what? Mercy. Ile aloma tu noa o le atua,
God uses men and women in order to place them before the one, the praise. Ile alofa tu noa o le tua, o ia tu ina mayai ka mama tina, ile ngaluela sili ale tua, o tu furu mata to talaka le. Pamayo the praise word ever what? Entrusts to what? Tomorrow. O ia tu ina mayai ngaluela le. O ia wa fa tua ina ia. That means what to ina le tua. And justice what? Mortal, Tangata. Says from Talanga, what to be a bit of tua, Tambama Tina, and Talabone Galaxy Antonava, Molegan Webas in City, or here Fatua to a night of Nata Masala. And the Bible never come to work ever in justice tomorrow. Let them remember that. Let them remember that to make more. The salvations of what? Of souls. O fato ina le tua oema e ui o ta ona tua sala. O fato ina le tua oema ta o te ngalu e ia. Fa o la ina anganga. Amen. O le mafanga ia e ta tau e ona ngalu e fatasi le kalesia. Ina ia so tai mata ngalu e ta tasi. Ina ia fa so no tu fa lesia. This is the previous work. Ole na nueva sensini. O fato tua ina ele tua tato tia. Tato te vai. Como ele vai so ai. In spite of our weaknesses and failures, but that's so what? Because he is what? Willing to do. Willingness. Because he is willing to what? Transform us and turn us into leaders after his own heart. Dia tol se la puseni ona mola. Awai wale ora ngi. Dia ko se la puseni ta. Afa mai nung tala. Ua fa atu ina o le tua, o fina ngalo mali le tua ya toe. Ua ya sa o ko ina te suina. Loka ngata ma bea ita to o ita Italia into leaders after his own heart. Olo ni. Ela vea o se Italia. Ela lata ida. Fina ngalo o le tua. Ta o te le. Amen. Ninga lu fatasta. Kung talaga tala dia. Yo pisa ko tayo ka mo. No umay le tawo no mo na langila. To tele ila to naman ko ba ikaw. Kima. Fanya lo le au se. Fanya le ba o ye fa le tu mo ya ite ta ta ye mo la bea ba le ato to al paus. Ba ye ko ba. Ele fia. E ya fa no no tele ya la to. On sai ini dia, ko ya se awala e fai ai ona fa tu pe fa Sofia le mona fia ya te la to. Ona la to fini le e o mai le tangata no e swafa ya Jimmy Durante. Pero tu se fia tangata le. Tangata le is a comedian, is an actor, singer. Talia. E saudate, fai essa fa pia. Ine fa pia ai ia. Tangata la bea kau. Atu tu ya tipi tu ora ia pu. Nei fa alo ina o introduce o ia e se taso fita. Nei alo na ina le tapo i pati male le leo pipia. Ai no wasauia ia tipi lumba o le tini a mata ia ngal. Nei ba ia ko ringa fa pa. E vai. Ole na tangata ele ato tuan malu sih ya. Lesa fai mai. Waktu tu malu, cimi yang tu yang mulai tua. Watang, asyik ya tu dia le. Officer ya tu, kan dia boleh tang. Pemilik kala kata dia tu. Awak tu orang ini.
Na ona ina le tafu e pati. Ai o watu i ruma. O vai atu. Ua apa mai le lima tamu le isi tama. Ua pai atu le lima ana vale o le isi tama. O le tafu i la mona no leo lea. O le pati. Ua pai atu le lima o le isi uso. Ua po atu le lima o le isi uso. O na mona i lea o le leo. O na sili lea o le. Ofisa ya timu. Agala me wa tange. Many times for the first time, I see togetherness. Mole taimi mua. Kwanu haogo aya del melda. Mole doktor tasi. Erui la pele ato toa malos. Erui la pai kasi limo kama ya. Ai to fa tasi. Le limo le uso. Ona la mona i melda. Bati. Ole leo e bati. Ba wo te kalisia. To ino le kalisia. Pole alo tato le ato ato. Ele ema sisi tato le ato ato. Pole alo tato le ato ato. Ile va ai la fale tamata. To ufatasi o tato lima. Ina ia la mona le patine na. Ole ase le sona tawo mo tato. Momo. E mana o mia ele tua se makutanga e ngalulu e fatasi. Jimmy able to hear this because they were all working together. La malesa sa ngarubu e fatasi. E benda mia ele tua I tato ineia sa bali fatasi. E benda mia ele tua I tato ora na panau ina ia takwa I fatasi. E benda mia I tato ina ia tato fellowship together. E benda mia fellowship, pray together. Tatalo fatasi. Tatalo leisi, moleisi. E mena uia ele tato bati mo tato po fatasi. Amen. Amen. Bole manuia le manuela aletu. E mena uia tato manuia fatasi. Unity. Unity. Baia ele. Fato numa Yesu desa fa yunauso. Ba masani lama. Belum tala kam tau ko mo tu sio manuela. O fato muida Yesu le awale. Do not depart from Jerusalem. In the hour of Essemai, Jerusalem. As how we are going to when the day of Pentecost has finally has fully come, what happened? They were all with what? Accord in what? One place. The unity they had. The unity was not the result of the Holy Spirit. No. The Holy Spirit was the result of the unity. Amen. Ile taimi ya mata na batu Yesu mo wano fa sinonga na batu le fa santo tu. Fa la pele so Yesu. Fa fikire so na Yesu ko kele. Na halu tamata no la bala. Differences. Ai ina wo ina tu fa taksi la to. Abe ese uma mea ila fa Afrika. Dan bendu. Fa ba me salma na ko. Ama umi pe ba ya loko. Olha o sol, mas lá o escuro leva ele até o pitolo. E mi fulano tem dia. Fatal de lenga no. So what did I say? The Holy Spirit was the result of the unity. Amen. Afirma aí na lua na ia le tua I totomo le kalisiere. Na ia tas unity. O mai não tá lá na Isaiah 8. But that went out on the overall feta. The only difference is evil is the indwelling of Christ in our heart through faith in His righteousness. Let's become godly connected with God. We can never resist unavailing effects of self-love, self-indulgence. Amen. Now, the only defense against evil. Now le Paulo wale awola e mo fayo na tete atu ile ti apo
is the indwelling of Christ Heart. in our heart. Amen. And now the power of today I in the people. They are in the mafaila for anofotupu keriso in the loto. Ale mafaila anofotupu keriso in the loto. Finger down, I'm not going to do that to Kalisi. Amen. Ale mafaila anofotupu keriso in the loto le takata. Ele mafaila for na mago mai se for le. If I kill it, there the unity. Tato wa pai ya, ita wa kasi tato, el talbo ita. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, any fellowship of the Spirit, any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Therefore, if there is any what? If there is any what? Consolation is Christ. If there is any comfort, what? Comfort, what? Love. If there's any fellowship, spirit. If there's any what? Affectionate and mercy. Remember what after you know two there, they fulfill my joy by being like-minded. After you are told to find the Kalesia. Remember them from Talangale. After you are told to fulfill my joy. On the fire to only Asia. Be Like-minded. like-minded. What does you matter? The men are from away. They know the Cassian having the same love. And they got a Cassian and Cassian. Lelofa. Being one with one. Of one mind. Praise the Lord. Aye. Ulenenga apa yeye fa fanda ya Kristo. Apa yeye fa mtana loto ile lofa. Apa yeye maputa fatashi malengaba. Apa yeye lofa butu bale, mas loto lofa. Inafa atotoa magia utou logo oli. Inda yang atas kasio otomanatu ia ya utou le lofa fatasi. Male loto ngatas kasi. Malembana natu I mea etasi. God. Kasia lele moyai para kasia. Ave melu talanga tusa umai la bona mamanatu otakata kuchifu. Ele bawa umane takata ito tasi ki efa. De mafayo mawa iles. Mawa iles ito ina desiki. Sauna ito ina malesiki. Sauna ito ina malesiki. Ongada. Oleh tu fatasi oleh. Oleh tempi tu fatasi lagi apa? Pemain oleh berbicara. Oleh fa ato ina ina otoro. Olori. Fa ato ina ina otoro. Olori. Berapa ngomong? Fa ma fana ya Kristo. Fa ma fana ya Kristo. Letasi leo vai matawa ma. Tutu tawo. Amen. Encouragement. Olona la bale afiba. Oleshi le na lo fata tawo no mo ne tori. So se me ku mai e oso aye lona. Ilana me alo fo fa fala. Pole asa pika undi tu kule kalesia. Olona la bale faiba ol fa fala. Ele ko fa no si lu ma le pe ya fa fala. Olona le faiba. Tahu na lua, pemea. Fa mentala loto ilerofa. Comfortable of love. A state of physical, he said what? Freedom from pain. Ilena kai sao ngai tu ina o no faiba, o le fa ma fana. A sao ngai tu ina o ia ina faiba le. O le fia. Fa mentala loto ilerofa. A state of physical ease and freedom. E na te mawhaia na suia le loto ti ngā tamata. Oleh si nak ki, lo na tom. Oleh si tu ina
e mau e te ia le mea ofa le o le fia fia tu fatasi fellowship e manao la mai le ia tu fatasi ia le kalesia ma ia na mona le pafarfana o lea mafuta fatasi spiritual fellowship and participation ele ngata o le mai fatasi atoia kalau lu fatasi fo participate e ta tau na ato ma le na na ma le no fa o le alofa multi vale o le alofa multi vale a capela e tau fo na mo se tatu to ina le capela fo le a foi ki o mo le se ko kele ya ku was ko kas cape ma wa ina le fo le a foi pa o bel ko tele at least there's one e mo foi o mo wa ina ki ya ko o ki e fa ma no le mo tala ka pa to te fa a to ai na ya le o to te fa a to to te sila fia. These are the same principles. Sa fa mai le mo ikalesia. Early church. Ole awanga ma le pia ma le kasi ngala ko. Ngala ko fa ai. Ata tanga le ba. Malwenga lua fa su malua. Kuatu mau me na to ni mta uku le apostol. Male makuta fatasi. Male to finga areto. Ma talo talola. And they continue steadfast in the apostles' doctrines and fellowship, in the breaking of bread, and in prayer. Porque se ele fiel, olha, fomos na malada, fomos lá na parede, já se deixa falar aí no early church. Uma rua eu, uma cumpu, uma hora le calesia, kako baile le misal por melentu. For me, many wonders and signs were done through the apostles. Ima o mafai o mapuka pakasi o le se lau o skule na mo le kafe pitolo ko. Mama o le mali misaf mama o mai. Many wonders and what? And signs. Ole, and mentu. E o ai ya kakala fo yo ka paro pe kenwa. Paro le mai. E o kalo ko solo. Paro le mai. Many wonders and signs were done. Aisha. Lema la ko follow the key through the apostles. So see that why ka ko kanisi. Tama kan fa yo mabawo e ka ko ni sa. So tola mat. Tama kan fa yo malo do ma ya ka ko pe aki de ko ba. They so like ba ya ba la kala ko ri ga so. So ready to buy. Many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had one thing in one. In common. Okamaka malamaya. I mean, we can make up Talama. You know, who will allow them to go up and get up your baptism? Limafe. Ole, fa, se la wika ka ko kale sia kwa maua. Le la u ma ka ka maua la ka kasi. Aba mai ko tala. Now all who believe were together. And had all things in one. In common. I can feel it. Unity. Malako so doctrines. Malako ai fakasi. Malako kakalo fakasi. Malako fellowship fakasi. They sold their possessions and what? And goods. And divided them among all. As anyone had need. Elemaka ua kele ya pailonga no me lato aina. Afemai wa kasi uma lato roto manatu. Ai mo ho ka ka kele la ko mewa. Fatau. Fatau watu wa. Amai tu pe matakata ne mana o fa to na mia. Abe o matakata la. La mena wila so so. Utato ba ye transition le utupui. Wale to ni ma mata mata. Wale ko manawe e manguia ngao ya lapa ai manawe ya. Fa safua.
ia lauma tasia tangata umalama. Amen. Paso moreno. Então, batasi tato. So continue Daily with one in the temple and breaking bread from house. Ele ngaka ua umpa meresa sa amake no baptizo. Ai wa fia ya. fight by the Fia ya sa umpa. Amen. Hey. So continue daily with one accord in the temple. Wale ngaka ya ngale asolekas. Ai wa faima, umanga faima ba samia. Le samso e malbat le sambe comme se kala. No, sambe malbat. E pray. Ma tanwai na media le faia ma apostol. O le misaulia ma bawa mai tinga na ko fa wai fasu ma fitu. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Ono le tupu ma le ono le kalwenga. Wa amekala. Ono le loto matastasi o le apostolo ile tatalina o le manuela o le kalamoa ina la o mai le na pamtala o na fa au popoina ma yailea ele tu. Amen. Ai vai le pamtala na mati o wiki day Amen. o lo lawima fai nei mafkala saules kana ka fo o le fai loi kaya o le pedo sin makalo saules kana ka fo daily o sira fia. Kako kile ka uwa experimenta hata. Amen. Venga, venga. Hey. Eu mai ala ko e mai le topia. Pe Bible o la unity ya ka. Hey. Eu mai ala ko. What if she is double? Are you spiritually healthy or just spiritually busy? Amen. Olha essa tali. Easy. Vamata we manolo inga falenganga koe bisi falenganga. Ya, udah udah tak. Amen. Amen. E fora ya fora winners of Blender. Ole yola ile ngama koia. Vai tot se fia ole tufa ta singa o la tu ta nunga o la tu roto. Na mafai ai ona afio mai le ngama koia. Ona malue no le ngama koia ya. Ya te la tu e fa ato to ainda be ya to. So if for arenas of relationship and spirituality, one aho ina yaile na mapaio le tumatata. E mafaio na develop by now. Relationship with God. E mafaio na fausia matupu wale mafutanga maletua lona lua. Aho na yaile na mapaio e mafaio na fausia matupu wale relationship with others. Ele ngata ole tua au usu atangata. Apa yeye na mapaio le tua na kitaitahina tangata. E mafaio na fausia le relationship with what? Ourselves. Oe labaya. Le tangata labaya. Remember our relationship with our resources. Ela tato babaya. Our relationship with God. Our le yale na mapaio le tua ya oema. E mafaio na fausia ai le relationship pa oema le tua through worship. That laila e ke fia e ke worship. Amen. Afota ko vai ma le worship ka pa mo sa patinite. Vai na to. Personal worship, corporate worship and family worship. Ao na yai le no pa io le tua tata ino lo vola. Oi. Fai mo vai su le le worship. So se lea la vaya. E worship tengo cargo sa patinite. Perché non lui era la madonna, you are worshiping God. Por ale te poi te no e vi ai tua, you are worshiping God. Amen. So in your relationship with God, you worship Him every single day, every time. Logo lua, e che mo ina le praise che vi via lì. E che vi via e ora si o la matalo. Che le to fatali sei. E sa lo torna talo le. E fai lawa sani le talo. Ao ina yeye na mapaio le tua ya toi e pausia le relationship ma le tua fie family Bible studies. Amen. How many of us fie family Bible studies? Amen.
Tanto ini semua tu dia. Ai postar de fia susu é tu Espanha. É fia anda pongi. Tu se fia me olha. Olha. Então, o logo de sistema de barra é fala para o sistema. Ele não está olhando para o nível de ai. Aí para aí. Olha, quando eu deixar que uma vez vai sistema oi do bastante bonito. I thought Italian. I don't know if I love it. I went to some Pero che con pero TV. Che per ma distracted. I focus on manatia. Il è tuo. O le camata la ina mamma o le tua. Non fai fia. E meglio il fast. E fia e bomba siamo no tassi no via ma o le tua. E fia tala no. One. Non è lui. Ayala na po iyo le tua. E mo fai na pio na pina le relationship with others. Ele ngata o lo ba ma le tua, ale ba oema. E ngata fellowship, communion with one. Fellow man. E che fia che hanno me dai fa mo popolare de calesia. E che le tue se non ma so se me la mo popolare con le tue che fia che hanno fellowship. E che fia evangelism, te moli mawatu. E che fia tu fa so e se uso a materia. Il è lo folle. E ti fa so ai ministry. Moli mawatu. E te fia fa ma fana. Love, sharing of what? Resources. Ronatom. It builds our relationship with ourselves. Montakou la baya. Baya le relationship there. Montakata la baya baya. E che ne puoi fare un ca? Ahora le tatagina e andiamo le tua montakata. E ne puoi fare più loco. E ne puoi fare un ca, obedience. E vuoi portare le ma la compagnia tua fai. E via fai. Olha a tausisi, polo in la tua. Oleh asabali pe yo mena fa tonu mele to e sabalian lo na lua shaping of the heart oleh asuida Loto. suida from sakaro loto apa yo ole bo ole lo kuma oleh asui Kumenu mtala mele to e tu ina tu le loto ando I have ese loto ma when you have this relationship with the Holy Spirit you no longer have that heart. Esui agora sei por loco. Ora le coi pubo você a mo você sabe. Ela que lele a mo é. Que a rofa isso se dá. Na mo sui le sei changing of mind. Ora a sui agora que. E te ma fa uma e ba ai aí. Não isso uso. É a sui da perspective. Sui de palavra. Healing of damaged emotions reflected in Christ. Ora é tudo Falenganga. Olha a eola e se soi fuama e taitaina ele nganga po ia ole tua. Amen. Amen. Our relationship with our resources. Olha ele mafutanga matatu resources. The uses of what? Of our resources. Olha fa ainda o tato meto ti. Mole na luenga ale tua. Amen. The uses of our time. Oleh apa mak kau nak kau kai ni boleh? Boleh ngale tu, apa boleh ni? Oleh le mafayo ko lo mo aku ngale kale se o mai mau war kai. Fai so. Asia. Ngale absent relationship dia. Amen. Ai relationship dia. Wa fai mo fie ya me. The uses of our talent. E che fie fa la talent. Untuk kene o kapo, e ka de. E ni ai yo masi so ka ba ya ko. E fie fa pa ka de. E isu ta to ine e ta le yo fo. La uma. E isu to ine e ta le yo so e no le so. E isu to ina e la ta le ni ta ko fa so kia. E fie fa fa. E ta tau na fa wa ina ata tu ta le. Le ale fa wa ina. Our relationship with our resources,
the uses of our money. E ke le koe popole ia. Tupe. Me pare kupe. Ole si le whakitau te rea ni le tono le karisi. Amen. Ole tupe. Wa vele tupe masau al te rea wa. Ufefe ai. Ole tau wa wha tupe le kalesi o misi. Ufo so ufo ngana wa. Mena tupe ma whia kosi ai. Sa. Really? Ke si la whia. Really? Ka whia kupu maora le. Ufefe le tupe le si. E whaangaina tato taiti o tā leni o tupe e tu ina maina ia. Whausia ai le ngaruenga a le tua. O le sini o tu ina atu mo tato. If the Holy Spirit is in charge of our time, how would your schedule look like? Amen. A whai te ina e le ngama ia o tato ola. O tato taiti mo mea umala. E whape i maina schedule. La se la tupi le schedule ro la ka ta ta ile na ko. Tu mawar metas. Right? Aí de novo. Mai le pantala ka ta le. When we turn up our TV and silence our iPhone to listen to the small voice of God, like Elijah, we practice what? Beautiful. Spiritual growth. Oh, manino metato vai. Amen. Amen. When we turn up our TV and silence our phone Amen. to listen, no. You silence to listen to the small voice of God, like Elijah. We are practiced what? Spiritual growth. O ia matana, o le fata ita e leola, fale nana. When we carve out time to pray 3 times per day, like Daniel, we practice what? Spiritual growth. Apaite aona na famasanyo na tatalo. Fa tolu le aso pe yo tani. Wa. Ola pare na. Bata foi na fa tetaida. Se ola fa le mama. When we practice, when we sing psalms and church fellowship like they did, we practice what? Spiritual growth. When we pray like Jesus, that we may be one with the Father as Jesus was one with the Father. We practice what? Spiritual growth. When we contemplate the life of Christ, whether for 1 hour or for 10 minutes each day, as Ellen White urges us to do, we practice spiritual growth. E te sila whia, o mea kumara vai te whaia, lea e whai noa tu ele ngana whaia ia te hoa. E te mui tai mai o sustai, you are practicing spiritual growth. E whawhitau ni fo lea, o le whawhitau na bongo o le unity a tātou. Lea ngai le mwhau practice the spiritual growth. What was she? What happened if unity and spirit is absent in our life? That's what I'm telling you. Apa ye misi a kor kasi, misi le ngana ko ia. Lasa me la ku ka ko. Oh. She didn't go. Yeah. This is what's going to happen. Many ko mo maro loka was. Ba ele task. La ko ki fa kala ina le fa. Loka was. Ora. Agua kulesi pe a no maleu. Agua kulesi kamo mifu. Agua kulesi kamo isu. Agua kulesi fusi vai. Agua kulesi pa o makaba. Agua kulesi kamo sisi. O mo tá com o olhar na família. E se faz calar bem pouco. Primeiro que ele escapa. Olha, olha bem é que gente. Não se moque. Sabe que escapa como mãe. Lá o carro ali como. Sabe bem é que se capa. It's a spear. Ala que é isso, o carro é isso. Mas se ele como se vai mãe, só lá na sabe que isso o fusi vai mãe. Olha lá a mena. Sabe que isso carro se vai mãe. Olha mais. Pai si mangaba de mai. You see what happened when the unity and spirit is absent? We view the church in our own perspective.
Kako ki whapakalainga le kāresia. I mea kako ki mamangao. Ene, ene. Kasi ale apena o mo yera. E pang. Pale fanga. Alau kamo palinga ko kayo lei. Kamo pule bae ko pale ya. Ole la au. Aisia. Vai. Differences. Ene. Ole se sema. Now what would happen kama whapea? Eu mai whakasi papai o. Paki lo le pang. La ko ke yo le aisia. Dan eu mai whakakala mo le kamo ai ka. Você o le mo kamo ai e la ko. Ah, le mo kamo ai mai. E me fai uma boa idea. Ole fa. But because we view the church in our own understanding, Ene. e mo quase esse foi a pa ko. E fai na tau na tupu le kalesia, ma mai dumba le kalesia, uso ato ina. Pe a fai te whamatala ina le kalesia le tua, iau la malmuna. Ene. Ene. Ai a fai kusia i tātou i le nganga le tua, e tasi ai tātou. Kene ko whamatala i ngā mea o se imi o se kao, se la au mea umama, no, ai se au. Langa lea te te ina i tātou i le nganga i o le tua. Ene. Ai. Lo tira fia. E leisa se senga o le taimi ma se fuama le mutatu ia i whaamai ma le tēno me pisi mai. Ma le taimi na wala wina i le tua ia na au au no le mia. Ina ia toi fausia pāo i Jerusalema. La kako le roke i tala koe na le gai na tāu fia o ia. I ngā o takata ia e a maka le ngaluema. Ska mai kaimi ia a maka ia e musu. Aí fafitau dia ngala ko kawa ye. Momua, olha. Vai. Vai. Ole la ba, e mai la ko tala pa pisku. Ua pai mai uta, ua titi le malosi olea. Ave avema, the strength of the labor sawa. Spain, wa mako na monga, le vai, le momua nga attitude. Lo monua, frustration. Lo mono le lea. Vai. Fia fai se da. E mai ua matua telelea. Leo papa. Ola e pau kwa le luema. E vai kwanya. La piscina. La piscina le mai. Se o que le la piscina. Woso mai para la mona, o le leke que fai se da. Ene. Lo na ton. Wa na mona la to la o feia, asia. Como é que tu contala? Ta to tele la pa na atule. Atule pa. We are not able to be on the wall. Foi lá. Feito. Lo fa fia o fefi. Mai wa. Ua fa pe ale foi. O e fai mai ma to ko la to fi. La to tele no la to tele vai. Se ia ma to wo atu tonu ia te la to. Ma fa fasi ia te la to. Ma fa ngata ina le. Le manuela o na tupu wai le fefi. Ua la mona le pala isia. Ale fa lo mo ko fa ka kala fa mea. Nga mai ya pingi fa uma. Fa maka la rela. Longa lima. Fear. Focus. Taura. Pemain kumjala. Ua ba ai matulai mafai atu ya nini. Mafai pole pale toma. Awane fefe o tongo no ilato. Ia o to mana tu natu ile lisi sini. Mana matautia. Maya o to tango o to uso. O to watali. O to wafine. Wa o to waba. Wa o to fali. Olemo se sere belea. Lewa focus ya ita kata saita. Olewa focus ile fili. Asa tamu focus ile. Efe menum tala kali dia. Ia auto mana natu ile ni sin. Wale kali si tayo. Ola mona ile na mona leo. Palo lo mutina itatu. Ola mona ile tono le kali si ile mona le. Falo lo mutina. Aisia. Na tupu le la mona le tangata saita ina wa be esere la to ai mai to o fala mo lango ilo lo tu lava malos la wole kalesia le to ta to fala mo lango le to e ma fai ero na esere le la mona o fala mo longo tu la ayale la mona le o frustration o ela mona ine to mo le kalesia to ina o ela mona le Tot sila fier ba kwa na mona i takata sa tama mona lea. Lea mo ba ai fu la pisi. O le kemi ya ma ba ai le kele o koko. Ke ya le mo. Ko musu e fe na rueba.
O lau lui atu oe to ina le te aunei. Mo le tata ina o le kalesia le tua i se lumanai manuia. Au e te kilo fua lapis. Ene. Uu e mea lapisia. Au e ali fua. Le amo i ngā mapua o na ngana le le te fie iai. I le maruenga man fosi i pa. E ana mona toi la. Yes. Uksi le fia te mona mo mai ko i la ro wali. Fa me mako le la ba fa pa. Le amo wa ai ko ta mata ia. E ma uia ai ro. E ma uia ai mo le pili ku i lunga. An le me si ma le i pili na uia. Ai ama fa kai kai na vai ni so ko so la ko na lu e pe ia. Ele la mo ko i la. Amen. Oe, e kalesia ni se ko i. Ang te vai le mo le tu e fa tas. Amen. No. Power of one. E le ma lu e tas. A le fai fatas. Amen. Amen. Fia. La mona la tua. O pole. A tua tu vale. O lawa o pole le alka. Le alka fa meta meta ia. Ma ko pingi o ko. Fa o na rena. O na mona ia o pole. Fia. Pa fenita ka ko ma ka fa se me fo. Como le kalesia. Ya ka ko pole le alka. A feita ta ia le tua la kalesia. Amen. Vai. Siapa yang kau kisah? Yang ada itu tinggal di tua lah kalau kisah depan itu. Awak kau kisah pilih outcome, focus. Oleh mana aku pikir ngakau saya buat. Wasili aku laku boleh, wasuli me fokus ele laku baik, wa fokus di tapisi, wa fokus di film. I focus ini. Oleh lu ikut ngamu aku. Focus on God and God alone. Ia taunai na vai, ia na le tua lava. Vai itu hunga ia na wasui atu ane, le attitude tamata. Ia wasui le la vai. This is the result. E poeono. So we build the wall. The majority. Amen. You know when men talaba. So I build the wall. No. So we build the wall. Aka ko mai fa kasi. Le kalesia le tua. We can build the wall. Amen. E ma fai o ka kokosia pa o mo mai lo there. And the entire wall was joined together up to half of its height. For the people had a mind to what? To work. O ma wakasi le la mona o tangata umalawa ea. That was the result. By verse 5, all of us. O imato umala. And if I remember talaga nebia, I return. All of us return to the wall. Everyone to his work. Anu wala ka kaya la baya. La kaya ka ba? Leva fa ya te mo solo. E ai ti o le unity. Kofu mo ka ko mo le alfa. Amen. E ka ka o ma ko fa kas. E fa usi ai le ngalwe maletua. Esse tá com talento. Esse me tá com teleia. I am a fire na mai patas. Everyone to his own work. Ngalwe fatasi ai. E manuia le ngalwe maletua. Sumano. Half of my servants work at construction. Lepo menom talanga lendia. O le ako o kamata. O ngani. Wala tu ngalwe. O le si apa. La yumu ya tao talita. O au malato wa tali fata la to te fata tali ai fili. And the leaders were behind all the house of what? Of Judah. And they were not behind. They were all behind the house of Judah. E toku wale toina malame tu wa Israel. E te meta wina tu rangala tu wa behind them. La tu tu mo fa malos da kata la hiru ta la hiru ta fa malos da ele ta mo na lafi u ku da kala per ka kala ko ka la me ye ku ta that is how it's supposed to work. And leaders were behind all the houses of Judah. So those who build the wall and those who carry what? Burdens. Ese kama kai foi na nueva, ese kama kai aboya, amoka, la fini
here, lato te ngaru lue fatas, pamalo man fe pueblo. And the entire wall was what? Joined together. Macam talanga, kata leo, Martin Luther, if you can't fly, then what? Then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then what? Walk. But whatever you do, have to what? Keep moving forward. No. Ole a wale toto Yesu ya. Fa ako ai oi. Pole a ka pole a ko. Pole a ye tato pai pai ma. We have to move forward. Amen. De a fai ke no ele fai ma ele como é. A fai ke no ele fai como é sabali. A fai ke no ele fai sabali por como. Ai pole a ka na me fai. Alu lumba. Amen. Alu lumba ka ko. Terakhir cara dia saya wajah tu besok. Kata-kata dia suafa ya jauh. Ulana mit. Ina yang fayo dia fausi dia dia buat yang orang. Ya. Ono jauh sah. Bulbulian. Mokti do dia kata dia. O jauh. Orang lo dia orang tu ruai. Kapenga ya dia. Kapenga nak. Ai tahu ai ya le. Itu rua Joseph. Ile lonta takata leo o Joseph na tusi. Maya ile lonta takata leo. It is impossible to put together all the sounds, for they sound all different. Ile tasiva o lima. Waya to fa awa winya ngal ya Joseph Maya. Maya tani yo ile lonta takata leo Joseph sa tusi. Sao esse uma lá com Leo, lá com Paulo. Aí a hora da Itaína, e se tá, tá se você qualquer caso. E esse mata meu filho lá com Leo. O filho ele calecia dele. E Paulo anta ele Paulo esse fiai. Saúl ele. Nesse tagata é uma rumora com. Saúl esse pe Paulo matou. Esse uma tá com Paulo. Ai a fai tato te tu fantasia uma paoi mole manguia ole manwenga ale tu ele tau mate ele manguia ele tau mate pe a fai tato te ave esse uma tato esse sema if we put our differences aside look to no one manguia ole manwenga ale there is power in unity, power of one.